Mena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti abagore bane bafatanywe amabara 10 y'amagendo y'imyenda ya caguwa mu bikorwa bitandukanye byo kurwanya ubucuruzi bw'amagendo mu karere ka Rubavu na Nyabihu. Polisi y'u Rwanda yafashe abagore bane bakekwaho kwinjiza mu gihugu amabara 10 y'imyenda ya caguwa bayivanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Babiri muri bo bafatiwe mu kagari ka Gikombe, umurenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Mutarama, afite magendo y'amabaro 3. Abandi babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 Mutarama, ni mu kagari ka Kaminuza, umurenge wa Kabatwa, mu karere ka Nyabihu. Bari bafite amabaro 7 y'imyenda y'amagendo yaribitse mu rugo rw'umwe muri bo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba, Superintendent of Police Bonaventure Twizere Karekezi, yaburiye abakomeje kwishora muri ubu bucuruzi bw'amagendo n'ibindi byaha, ashimira n'ubufatanye abaturage bakomeje kugaragaza mu kubirwanya. Yagize ati bariya bombi bafashwe nyuma y'uko bambutse umupaka bagigoma, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu kugaruka bakazana amagendo y'imyenda ya caguwa. Tuributsa n'abandi bakishora mu bucuruzi bw'amagendo ko ibikorwa byo kuburwanya bizakomeza. Tunashimira abakomeje gufatanya n'inzego z'umutekano bagatanga amakuru. SP Karekezi yatunze agatoki no kubifashishwa n'abakora ubu bucuruzi bw'amagendo n'ibindi bitemewe mu kubitunda, kubibika no kubigurisha, abasaba kuzibukira kuko nabo babihanirwa n'amategeko. Itegeko rigenga imicungire ya gasutamo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba rikoreshwa no mu Rwanda riteganya ko abucuruzi bw'amagendo buhanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 n'ihazabu ingana na 50% y'agaciro k'ibicuruzwa byinjijwe mu buryo bw'amagendo byari kubarirwa umusoro. Ingingo ya 87 y'itegeko nomero 026/2019 ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa 9 2019 rigena uburyo bw'imisoreshereze, iteganya ko umuntu wese ugambiriye kutishyura umusoro akoze igikorwa cyo guhisha ibicuruzwa bisoreshwa cyangwa imitungo ifitanye isano n'ubucuruzi aba akoze icyaha cyo kunyereza umusoro. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 5. Reka tunyarukire mu karere ka Rutsiro, aho abakozi babiri b'umurenge batawe muri yombi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira mu karere ka Rutsiro, Basabose Alex, ndetse n'ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi n'umurimo muri uwo murenge witwa Tegekimana Victor, batawe muri yombi bakurikiranweho ibyaha byo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite no gukoresha inyandiko mpimbano. Ibi byabereye mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Manihira, akagari ka Haniro, mu mudugudu wa Gitwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko rwabataye muri yombi ku wa 7 Mutarama 2025. Aba bombi bakoze ibi byaha mu bihe bitandukanye kuva muri 2022, ubwo bakoreshaga inyandiko mpimbano bagakora itsinda rya baringa baryita Twiyubake, bakaryandikaho abantu batandukanye mu bihe binyuranye kugira ngo babone uko bajya kwaka inguzanyo muri gahunda ya VUP. Batse inguzanyo ya miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda mu bihe bitandukanye, babeshya ko bafite imishinga bagiye gukora kandi ari ibinyoma. Ubu abakeka bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango n'iya Rusebeya, ni mu karere ka Rutsiro, mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Icyaha bakurikiranyweho cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite giteganywa n'ingingo ya 15 y'itegeko nomero 54/2028 ryo kuwa 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Iyo yego hamejwe iki cyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 7 ariko kitarenze imyaka 10 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 5 ariko atarenze miliyoni 10. Guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano nacyo ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 176 y'itegeko nomero 068/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu Rwanda muri rusange.
iyo uregwa ahamijwe icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu guhera kuri miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenga miliyoni 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Reka dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho byibuze abarenga ibihumbi 100 bahunze imirwano yabereye muri centre ya Masisi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryatangaje ko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku ya 3 Mutarama na 25 abantu ibihumbi 102 bavuye mu ngo zabo muri teritwari ya Masisi bitewe n'imirwano y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. OCHA yagize iti hagati ya tariki ya mbere n'iya 3 Mutarama 2025 imirwano ikomeye y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro utari wa leta yabereye muri centre ya Masisi yatumye abagera ku bihumbi 102 bahunga. Iri shami rya Loni ryasobanuye ko muri iyi minsi abantu 4 bishwe abandi 12 barakomereka. Tariki ya 4 Mutarama M23 yarushije imbaraga ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iryambura iyi centre. Kuva muri Mutarama kugeza tariki ya 30 Ugushyingo 2024 abantu barenga ibihumbi 600 bari bamaze guhunga imirwano muri teritwari ya Masisi gusa bitewe n'imirwano imaze igihe kinini ihabera. Iyi mirwano irenga ku gahenge kemerejwe mu biganiro bya Rwanda kagombaga gutangira kubahirizwa guhera tariki ya 4 Kanama 2024. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niryo rishinzwa ubushotoranyi cyane iyo rishaka kwisubiza ibice byambuwe byafashwe na M23. Nanga rero dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mukande subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tubageze bijye bageraho buri munsi. Mukomeze rero mugubwe neza.